ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯕꯁ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯧꯒꯗꯕ ꯄꯟꯊꯨꯡꯐꯝ ꯌꯧꯗꯕꯤꯗ ꯊꯤꯡꯉꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯇꯔꯐꯇꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯂꯤꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ श्री नरेंद्र मोदी जी की मखादा लैरिबा अखोई भारत सरकार असिगे इरोइनना चतलिबा प्रेसिडेंट रूल मखोय अनिमक असिना भारत लैबाक असिदा अखोई नागरिक मयाम सिटीजन्स मयाम असिबु फ्री मूवमेंट तहनबदा 2023 मे 3 तगी ngasi phobda sahi ani helam phobda ngamanda ba haibase machi party gi taraf tagi yamna chauna serious concern oi haibada natana machi kari gi damak ta no ngasi sahi ani helam phobda free movement of all within the state of Manipur se ngamandri ba kari gi no sini ngasi makta su mayam khangbi riduni Manipur State Transport Corporation की बस मीडिया पर्सन पोबा सिरोई फेस्टिवल 2025 उखुल डिस्ट्रिक्ट येंगना बगिदमक्ता मधु कवर तौनबिदमक्ता सत्खिबा बस अदुबु थिंगकपद नतना मधुकी बस अदुदा मणिपुर स्टेट कॉर्पोरेशन थाबदा मणिपुर हाइबा वाही तो खुंजलखिबा अदुगा मणिपुर हाइबा वाही सिजनबा यारोय हाइखिबसे असे कोई कांग्रेस पार्टी ना याम चावना सीरियसली लवी अदुगा लोइना लोइना मसी पुनमक्से करिदै थोइनो हाइबा मतमसिदा फ्री मूवमेंट लेरक्तबदगिनी ngasi akoina bharat ki nagarik ama oina bharat ki संविधान da yauriba article 19 ki makhada akoi loinamak fundamental right amaga loinana freedom to move anywhere within our own country including in our own state have say hojik lairiba president rule sida bokta masi uphold to ngamdraba manipur ki governor da akoina hairi maduri double engine na fail oiraba डबल इंजन लेंगा फेल हो गए हजिकना प्रेसिडेंट रूल लाए सही अनि हेले हजुबुदा मणिपुर से फ्री मूवमेंट लापंगमद्री मणिपुर की सरकार की मणिपुर की स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस हो फ्रीली चतपंगमदबा मधुसु मसागी ओन मरोमदोम राज्य सिदा मसिदा कमदौना समनब प्रजा चमजब खबा खोइगुम प्रजा सि कमदौना फ्री मूवमेंट मणिपुर सिदा एनीवेयर चतपंगमगदौरिबनो हाइबसे करम मणिपुर की प्रजा मणिपुर मनुंग चटके स्टेट की मनुंग चटके फ्री मूवमेंट फंगदौरिबनो सही कया चंगदौरी सही अनि हेजनग्रे हजिक सही कया चंगहिगदौरी अखोगी मणिपुर की प्रजा फ्री मूवमेंट असि फंगननिगदमक्ता भारत सरकार अमसोंग ngasiगी लैरिबा प्रेसिडेंट रूल असि मखादा सही कया चंगहिगदोइनो हाइबसिनी अखोगी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना हंगलक्तिबा वहांगसि अदुना अखोइना हौजिक डिमांड तौरिबसि करिनो हाइबा मतमसिदा डबल इंजन सरकार लैरमे फेल ओइखरे हौजिकना प्रेसिडेंट रूल लैरे सिबुक्ता फेल ओइरे करिगी मतांगदा फ्री मूवमेंट ऑफ ऑल मसागी ओन स्टेट अखोइगी ओन स्टेट राज्य सिगी मनुंगसिदा अखोइ फ्री मूवमेंट तौहंदबा राज्य सिगी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस बुक्ता सत्पंगमंदबा मसी पुनमक्से कनाना पाखुम बिगनी मसी पुनमकसे थोक्तनुगदमक्ता नरेंद्र मोदी भारत की प्रधानमंत्री मणिपुर की गवर्नर मरमदी मणिपुर से प्रेसिडेंट रूल की मखाद लेरबनिना मखोइना मसिगी मतांगदा मणिपुर प्रजा थपम थोई करम मतमदा मणिपुर फ्री मूवमेंट लाकदोइनो अरुगा करिगिदमक्ता ngasi मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट बस असि चलद्रिबनो मणिपुर हाइबो वाइदो सिनबा यारोय मणिपुर हाइबो वाही अदु खुंजलु हाइहलिबसे मसि कनानो हाइबसे भारत सरकार अमसुंग मणिपुर की गवर्नर ना मणिपुर की प्रजा मयामदा मसि सेंदोकदबनी क्लैरिफिकेशन पीगदबनी अदुगा मसिदे चेनरिबा मयामदसु आयन की मतुंगिना मखोई दफम तोपा एक्शन कोकदबनी हाइबसे फ्रेंड्स इंग्लिश दा समलबना हाइरबदा on behalf of Manipur Pradesh Congress Committee we express a serious concern on the failure of the state including Union Government of India under Prime Minister Shri Narendra Modi for their failure for effective
free movement of all citizens and persons in the entire state of Manipur since 3rd of May 2023. We have learned today that Manipur State Transport Corporation bus carrying media persons and proceeding to attend COA Festival 2025 in Ukhrul district was stopped, and the name Manipur written on the bus was covered and was reportedly told not to use the word Manipur. Friends, we consider that every citizen of our country has a fundamental right which is guaranteed in the Constitution of India in Article 19 to move freely in Manipur and in a country. At this juncture, we appealed to both the Prime Minister and the Governor of Manipur, since the state is being placed under President rule, to ensure the free movement of all within the state of Manipur. Friends, we know that double-engine government has failed, has terribly failed in Manipur. Right now, the state is placed under the President rule, but for more than 2 years, since the 3rd of May 2023, there has been a complete chaos and free movement of all has failed. We would like to ask that when a Manipur state transport bus cannot move freely, how can a common ordinary person move freely in our own state? When can the people of Manipur move freely within our own state? How many years will both the government of India and Manipur governor take for free movement to ensure here in the state? It is a high time that we as a part of this country, we as a citizens of the country under the Constitution of India, that the governor must uphold the Constitution, the government of India must uphold the Constitution to ensure the effective free movement for all within the state of Manipur.